August ni somni le paruk indrini sang ni somni pathum ania clear tu le ngai thatu zong tein zawain du sakna chibai kan buka chau May ni thum sang ni somni pathum atanga mei te le tlang mi te in kara in ti buina rap thak tak chuak khan ngong anei thui le don ni in soi ani zirmi ten an chu dan phei chuan he Manipur buina wanga chiana sang in ngai a ole theina tur hian kum som thum vel don angai ni in an soi Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Imphal East District a Sajiwal Jail Complex a tual chung buina chuak tuar tu chung kozathum hena an omlai lona tur siamin prefabricated house ahlan hlanna in khoma hian Chief Minister Biren Singh chuan prefabricated house te hi omhlenna tur anilowa relief kema khosamek te harsana ti jiom tura sakani thu asoi Chief Minister Biren Singh chuan hei hi malangna lailok ania ka ngai poimo ma sakbar chu hills le valley ami te harsana sutkian ani mun riata prefabricated house sakani ti na soi prefabricated house chena in rem khom chi ania a structure hi mundanga sakni in sangna tur muna ready made structure chu an rem khom thin ani mun pariata prefabricated house cheng vai bel cha somli pakwa sengin sak tum ania hemi tan hian Prime Minister office chuan Union Home Minister kaltangin cheng vai bel cha pakhat a pe chuak to ni Chief Minister Biren Singh chuan Bisnupur district a Kuakta in zathum somni Sijawa in zaliele Imphal East a Suambunga in zani saktoni in Thobal district a Yathibi Lukola in zali sakani to thu soi Chief Minister N Biren Singh chuan Imphal Valley lama hian tuna tanga ni soma tanga sompanga inkara an in son lu tang mun sang omhena tu in sakmek te en fiana po thomek ani ati kangpok pi le Churachandpur district a chuan an khotlai fet don ti soin Chief Minister chuan kangpok pi district a chung kozasari chena in sakna tur mun pania en mek ania mun khat chu thlanton in ground leveling po ti trap ani tua Churachandpura in sakna tur mun po zon mek ani ti na soi Singh chuan Manipur boruakin zia omlam apan ti soin buina chua hlau thona po are trap tua nun phung pa ngaya an omle thuai ka pai sei hei hi thoho na wang chawa theng thei ani ti in a soi Manipur buina wang hian kan zo na thlak mi sing khat le sang ni chuang himna zong in Mizoram an ron ral tlan meka heng kan unaw ral tlan te hi Mizoram sarkar le NGO le kousan le tlom ngai bol te chuan an thei angin an lo tuam hlom mek ani heng ral tlan te tranpuina tan hian Mizoram sarkar chuan Central Sarkara cheng vai bel che som adil meka ama ero chu Mizoram Sarkar hian tun thlangin chan let na alam huri lo ani ole tuna chuan Manipur buina wanga angong sang omte a te iral te in achhiar hi hian ngai thlak chhun zom zel teng o Manipur buina kalzel wanga tubole do lungin kara ommek meitei Muslim ten din mun khertak an ma chon chhotan ta current thapar kania The Wertana special interview kan nei thina tontum chu Meitei Muslim spokesperson Pu Mohammed Reis tampak komna hun thatak mai kan nei dona Manipura Meitei te zinga hian Meitei Hindu an oma Meitei Christian le Meitei Muslim te anom boka heng community pathum te zinga hian Meitei Muslim Pangal tia shat te hi an tlem bera heng Pangal ho hi tona Manipur buaina kalmek Kukile Meitei hinti buaina hian tubole do lungin kara an leng meka voina hian zona poimo tak hetiang din muna ding mek Pangal hoten enge har satna anton le tuna borwa kalmek an thlir dan she turin United Meitei Pangal Committee a an thupuang tu Pu Mohammed Reis tampak chu kanjinga alotel theya kanlom hle ni karan thapar Pu Mohammed Reis akam keuna ka soyang khan tuna instead a kukile Meitei inkara buaina kalmeka hian tubole do lungin kara in oma Meitei Muslim hi Manipur population a 8.4% in ni a Imphal mai ba ka Thobal region le Churachandpur le Bisnupur in rina te in chenga heng mun le khwa te hi
buaina so sa na mun berte anlo ni hlom bukin kan lo sia a chutiang din mun in ton mek lai chuan engang takin nge in tan har satnai mo buaina te in lo ma chon ve inni tin nun man dan te engtin che nge a buai dan te min shil theyem Mohammed Reis he kan state chunga thil thleng chungchanga hian kan community chuan pui kan ti hle a kan ril rupo anain a kedar lo chawani meitele kuki lama tang puin buaina na men lo kan to ka min ring lo ton ve ve to in kan sia a kan ni tin nun hi ati buai veka sum don na le inkal po na chungchang mai ba ka zirna in thleng te in angong vekani he buaina wang hian khothen khat kan tlo theilo hian kan ni tin nun na har satna thlen mek zel bokani karan thapar isoyom zia tang chuan meitei pangal ho chu him talo riawin inin sia a pon chwa vel po in hlawa in nun na hialin atwarin hlauti nem ni Mohammed Reis oni e tundin huna chuan keini community te zok te tan chuan he thil thleng hian mi puinol puite a launa tu na se emema kan chenom loka kukin meitei athat ti emo meitein kuki athat ti emo anin kap thom ti vel hi kan sharing si a heng kan unaw meitei le kuki te kara thil thleng hian min ngong tak zeta arang theang berarim na le muan na hi thleng se kan ti hle ni karan thapar tun nai deu loka report social media kan lo mu danin meitei pangal mi pani pathum chu ka hlume mo soi sake moni in kan lo sia a hei thil thleng tak takani em khongai takin min soifia sak theng em Mohammed Reis khami thil thleng kha keini point local chanchin bu vela tengin kan lo sia a ka hlume ro anom lawa an motora brown sugar an lo phura chu chu silai keng chen khatten an lo ka pa an hliam ti tho chu thil dikani e he thil hi nimin pya lok okas ni som pokwa thleng ni in ka hlum ti thu thangi ro kha chu thudik anilo karan thapar Indian Express ina tarlan danin in community tamna khwa kwakta a meitei pathum chu tha anni a he twal tha na chungchang a hian meitei lamte chuan kuki ho in puya an ngaya anu lok kwakta khothenom loka khwa om leitham chu meitei pangal hovin tiruak vekin kuki mi pathum tha anni vele a he thil thlenga hian kuki ho chuan meitei ho puya an pule ta chewa thil om zia chu achangin meitei lamin an ring hlel chewa achangin kuki lamten heng din muna in din ta ka chuan in ngaya thalovin in ril ruati buai viau lo mo Mohammed Reis he thil thleng wang hian pu karan in channel clear to tele khovel mi te sha ta na kan du chu keini lam chuan kukian nemo meitean nemo kan chane mo tran lo le me monilovin heng unaw pani kara hian remne le muana omle wat se nun phung pa ngai nei le hi kan du berani a ka soinon le du chu kuki te le meitei te hi kan unaw te ve kan ni a lim taka chen ho le ve khi keini pangal te chuan kan be se le du thu sam ani e chumi to chuan central sarkar emo kan state sarkar te chakzoka ma min lak sak turin kan nge na ni karan thapar sarkar chungchang i soi hi chuna kina kan soi zawanga i soi tumnia ka sia chu kuki le meitei te anin huat wangin nangni in rin hlel in lo twar da ya henga hian nangni chuan engma thiam lo na in nei lovin heng nam pani ten in laka anil rupudani in du lo tiro Mohammed Reis clear tu ten min lo shat pui tura ka du chu keini meitei pangal te khom na hi Manipur ta na mamo tin reng state dang atanga anon phurlu na lai mun ani a achang chuan kan community atanga tlema mi om thadu lo ten truck driver te atanga puisa emo lo swai me mozeu te omchang omma se khang mi chen khatte wang khan meitei pangal zongjong te hi an swal vek ti na ni lo ti hi min lo sha sakle bok turin kan ngen du chewoni karan thapar chumi zu zui chuan meitei le kuki in unaw te po min ring hlel to lo sham ro u keni chuan remne le muana kan du berani iti na ani berem Mohammed Reis ni e karon sui tum tak po ni e karan thapar nimin lama Delhi United Meitei Pangal Committee of Manipur ten thu chwa an siam the Hindu chanchin buina atar landan ngai ngai in kan tar lang lokanga Manipur sarkar in kan state a buaina so sanga hian mo an phura mase an mit an tidel luitlat he hi min soi zaw sakemo min soi fia sak them le Mohammed Reis Manipur sarkar mai nilo central sarkar point mo an phura in sha tangin hei kan state buaina chu thali le ni zadon ni to in boruak ala dai theilo hi
kan thu chua kan tarlan chia chuani Karan Thapar Chief Minister Biren Singha Kaishwai Sarkar le Pumodia Kaishwai Sarkar te khan atir khan bora ka so san ma khan in rol se chuan hetiang din muni athling lawanga hemi ai hian state te central thunei tu te Manipura dan le thupe ken kona hian anlo samiti nem ni Mohammed Reis hei kan organization chau soini lovin khovel mun sang sanga mi te mu dan alan dan ani Karan Thapar khatiang din mun an thunun thei reng kha enga tinge boruak so sang khati dayemo thunune mo an tumlo andu lo shim nge ni a Manipur sarkar hi abikin an chak tok lo Mohammed Reis khami chungchang khachu ka soiphak ani chia lo wangin ka chang lo menga ma se hei thali le ni za do naral to nuwa po hian tuna kan din mun hi chu civil war kan ti hote nen hian danglamna omwakin ka she talawa ma se soito angin khaliaral nu po in sarkar hian adu tak tak ani chuan remna le muana chu omtir theyang ti ka chiang Karan Thapar Delhi press release in neya khan Manipur sarkar in aram chung boina hian amita tidel inti a hei min soizaw sakthem Mohammed Reis kan state boina hi chuan Manipur sarkar aya mala chakthei chu central sarkar hi animaya tidan mechanism sang po aum theyang Karan Thapar chu tak chunia Mr Mohammed ka zona che engwanga manglo nge anni chungte chu Mohammed Reis central in ma alak chaklo emawanga Manipur imphal atangin Delhi a ronjinin kan state in amamo te chu kan prime minister za takte home minister tile ministry of tribal affairs tia kan ron thena ani hian he kan boina hi arang theyang bera minchin fel sakhi anti turani Karan Thapar instead boy chungchanga hian home minister mo intelligence lama shwai tu te mu in nem tunaya Mohammed Reis an ming chu ka soilang lawanga mase senior official ani e Karan Thapar PMO te minority commission te memorandum chu in thelu tem Mohammed Reis minority a deputy chairman ni mai chana kan mubok Karan Thapar PMO senior official tu ma in mulo thui soya engponi se chief minister Biren Singha hi engei mu dan shimshim kanin komtira isoyang khan chief minister berhian tuna buaina hi ashiat pui angthlap de uthwa thleng angini soya chumai ni lovin amita tidel luini iti hi tuna kanin komna hian record in omvek to thawa chuan ka zodu che chu chief minister Biren Singha hi chief minister lani tlak ani em nge chol to seiti chuba ka kuki mi te chuan ama hian rin na an lo vek to buknen Mohammed Reis kuki onaw te chuan tuna sarkar laka chuan boina neu an nei ti chu hriat sani a kan home minister Amit Sai ro chuan min ngai toin boruak so san tirpo khan amuna ngei ron kalin thil omzia aron zir chiang Karan Thapar ngoilok mino hre thiamte ka zona chi changlo chief minister Biren Singha hero rel tlak ani ti nge choltoro seiti imimal ngai dan ka shedo Mohammed Reis eng chungchang hi chu central minister tinen kan zawa in kanin ronanga Karan Thapar ka zona che khitlang takin minchang turin ka nge na che chief minister hi abang don nge don lo Mohammed Reis chief minister banle banlo chungchang hi chu kan organization chan turani chialowa remnele muana umbat hi kan du ani Karan Thapar tukina Indian Express in press release hi kan chiar chuak le lokanga Chief Minister Biren Singha hian Manipur boina so sang zel oma hian mo phur chungin amita tidel lui zona hote ka zochia hetia angmi hi ana tlin lawani a abang turani nge ni lo achan chu dan le thupe ken kona Chief Minister ani angin a hlo cham thaka hei inpom thu in press release a point chwa chia kha Mohammed Reis The Hindu emo Indian Express kan press release iron soi kha he kan thu chwa an thu chwa choron keng langa TV a hian tello Karan Thapar ani Biren Singhan Manipur boina amalak dan I mudan Mohammed Reis Manipur boy chungchang a hi chuan kan chief minister hian theitop choin borak din muna thlir ve reng in kasia Karan Thapar ani chuan he boina wanga Manipur heile chen nun phungpa ngai puin la nei theilo chung hian la chief minister twangzel turin iduti nem ni Mohammed Reis hei zona hi chuan soitur ka nei lawe Karan Thapar ani kan prime minister kan rampumpa anga kan enin Manipur boina chungchanga amalak nate Manipur mi chi sang naga annemo meite nemo
kuki po hian Prime Minister in Manipur angai saklawan tiveka nung min chon an ti hialani Nangpu Mohammed United Meitei Pangal Committee spokesperson ini nangin engei mimal mudan kan Prime Minister chungchang bika Mohammed Reis hethil thleng hi chuwan doi thak takzet India ram puma rorel na sangbera kan notice MP te chu engma an soi phalsak an ni lo te kha azialo karan thapar ithu soi hi ka shi thiame Mizoram MP chu a microphone off sakani a tin athu soi te kha record lo turti in Vice President in Parliament ashil kha kashia a mase ka zo na che chu kan Prime Minister in Manipur boina a amalak na te I mudan Mohammed Reis kan Prime Minister hian Manipur boy chungchang hi chu amalak na wakhi ka mulawa India rama thunei na sang ber nei hian athunei na hi alaron mangtat lo mai hi thilwan doi thlak takani karan thapar Prime Minister hitia langoi tlat maya hian kan Prime Minister laka hian wiwai nei nem Manipur state hi angai thai TM Mohammed Reis TA karan thapar makkalo ti chu Prime Minister in malak na lian thamani lo Manipur state min ngai tha ti ni pom thlapa mase kan Chief Minister Biren Singh chungchang ka zo che khan min pe hel charchara ka zo na che poi chang thadu si lawa Chief Minister chu instead how to berani a in pa ani mase Chief Minister chungchang angoi I chu thlat buk si a Mohammed Reis Manipur thil thleng te chu report pek vek to ani a Home Minister Poshia Tirani to buka karan thapar minlo she thiamlok Prime Minister chungchanga ka zo na ngai chia kha CM chungchanga hian ka zot le lok du chia Biren Singh hian angai tha chewin in shaim Mohammed Reis khathila kha chuan chana ka nei lo karan thapar ani chuan zo na tlang deuh ka zo du chia Chief Minister Biren Singh hi tuna Manipura chuan dan ani a meite ho phei chuan an ngai sang khop mai zep thu cheng lo Chief Minister Biren Singh chungchang I soi chuan meite ho ti thinri mi hlawim ni Mohammed Reis meite ho ka hlo le hlo lam ni lovin thil re reng chu a soi hun le mun hi aum ve a karan thapar ka zo na nung ber che tan chuan tukin zinga the Hindu newspaper a inzia karon chiar chwa kange Manipur Chendar chungchang a hian engma thuom turani lo in real bol na shania thi ti hlotlin ni chuan meitei pangal chu namtlem jok minority kan lo ni don ti na ni dona hetei thil soyom ja chu meitei lami chanin kuki lam thil nya chui do le sia Mohammed Reis pol pakhat kan chane mo chan loe mo ani lawa kan mi te mun sang sanga inzar pharve in dam kho chwa tumin eizon na le na sang sang an thok ve a hengte wangyan ke ni chuan in real bol na shani kan du lawa Manipur hi nam sang sang cheng ni ma ila in lungrol taka kanom le hi kan du berani karan thapar voina min thir tu zong ten an sha turle sharing turatan he zo na nung ber hian kanin kom na kan ti to panga ka zo na che chu Biren Singh a social hi ilaw emema voitam tak Biren Singh a chungchang ka zo che a Chief Minister ani anga a hlo cham dan te boina pun lun ve na tumla uthu te ma se voi khan ma chana ka mulawa in real bol na shan chungchang a po meite ho lam itana in population 8.4% hian meite za asomnga panga ti thinrim hlo wangin ingai dani soya poi film khurle ti achata achan chu kuki ho alanga hanchan kha meite ho ti thinrim hlau buk si a hengti hi ka mu dan ani a enge hi min chang thengem Mohammed Reis imudan chu ka soi the emem po omlawa ma se thil min sha saktura ka du chu kan hlawani ti hi ni keini chau ni lo state cheng zong te han hlo kan nei vek kan du ber chu inrem na le muana omle wa thi ni a chumi tur chuan meite le kuki unaw te po kan ngen ngoi ngoya keini meite pangal community te hian chumi ta na ti thei kan nei ve ni chuan engtik lai point kanin ring reng bukani karan thapar palai na tho arem na le muana siam turin le lam som chumi tur chuan malak tumnai mo malak na te in lo nei to em Mohammed Reis chu kan chak berani e July ni som pariat dei to khan press release kan siam to e karan thapar Mr Tampak Kalome I hun lu tak min pek wangin